Hi, so snow yora North Carolina ngasi Sunday 25th January snow ngarang ahing dagine tari se ayamba 14 states USA ki loinama kusik se snow ta doini 10 to 12 inches ki snow adugi aise ingzu ingna jacket layer ani humne litli se video haktang same ge na minus 21 temperature the netholai se. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Akoy lekay se kamay snow tagi sa mayam ding halake. Please watch the full video till the end. Ngasi ayok se di thong he hang dok pada snow na pung ngawra leirame porch area tapna chatlaga video matik se sema ine sina khoi ge driveway area garage area snow na pung ngawre snow je huje harden noiraga ice on ba horak tore aduna yam slippery oi yam tapna chatlaga video matik se sema ine akhoi ge yum mamangi front view ni aduga khoi ge entire neighborhood se yung sorok mamang da lay se pung ngawra ga lay se ubra snow na video quality se am disappointing oi snow ge reflection sina phasana clear oi dre ai mamang da lay se hojek akhoi gi neighborhood ta perenamna sangaga ice hockey sanari teenager ama. It's freezing cold. Oh, I'm so sorry, buddy. Weather is injhalak pagi yam sang na walk chat pangam dre. Yung ne mapa macha ani se snow da no ai na mapa sina bike ta thaure aduga maning da gari maning sida ngang se sleigh da chingni se. Nungai daw mandra. Hi, Benjamin. The dogs are wearing a nice, comfy. Yeah, they get a happy with snow. Yeah, the kids must be really excited to come out. I'm stopping my boy not to play. If it doesn't smell like melt by tomorrow, I don't think they would be school. Yeah. I'll just take a quick video of these cuties coming for a walk. Yeah. Oh. Oh. They're like sportsmen. Yeah, I like this orange one. And the black one. She's right. It's so fun. Like that's like a toy.
It's same size like mommy now, the dog is. The other one, I forgot. I'm very bad in remembering names, sorry. Yeah, Lisa. Yeah. Yeah, you guys go inside. It's freezing cold. Even my hands are freezing. Oh, yeah. Yeah. Ayum manung change. Breakfast kinina I husband na pepperoni pizza bake taw leirame. Mungadawa kitang wali 5 minutes muk bake taw gini hai. Pizza se ready oire. Icha aniga I husband ga moi ngasi breakfast ki pepperoni pizza se uncharani. Chikpa bu yare bo. Yeah. But it's so hard. Hard wood. USA dadi snowstorm hektaradi isase sagatnabagidamakta mi ayambase hot chocolate natraga hot coffee thaknai ado aidi coffee person oidabanina aigi day se start tawbase sugar free ginger cardamom milk tea thaktragadi incomplete oi khoi India daga hainaradi adrak ilaichi chai ka haibado cha lonba loire phongphong saba cha se thaaga isase khar sagat praenge breakfast kidi egg omelette siga bread slice aniga egg sandwich on charage cha se oskwa omni ing bagal oi phaye chak sar engai lame ai sandwich cha baloi salage breakfast cha balora kon likwarium galoi loisan gadawa thabar engai leiri lunch king asidi hinjang howdori nganu thongthadore ai husband na magi speciality de magi secret recipe de asi aina video upload torakadori se se akoina Aldi dagi organic duck ne lauri se 505 pounds lome kilogram da kya hoidoi khangde nganu semba hogre ai husband na hoje nganu semba loire cooking skill aise nupi ogera nupa ogera life skill ni loina mak tamjan gadabani aduna aidi chahi tara hek surakpadagi girish se cooking and baking tambire tuna phaniam kanare ma hinjang semba loisala nganu thongba horase gas thagatle khang se sahalle mustard oil se 1.5 tablespoons mukne a husband seasonary se red onion white onion seasona bagi mahota tilhau manana nganu jengau bune hen hawe ne je khang da asoiba tilhau mana kai se hapchalle aduga garlic hand crush tauba 1.5 tablespoon mukne man hoje saute tauri se khang da half cut tomato khang da hape red chili se tara mukne morok sadaba morok ne se angang na chadoi ni na morok sardi moi chaba ngamoi doriba aduga kasandana ba khang da sumaina olasi khamena sin mesim mundri bha almost 2 to 3 minutes ngau khidori ni hoje spices kaisiga nganuga mix tauraga kasandana ba ot khisi nganu dagi juices mayam thogla ise spices khaida hapisa turmeric powder red chili powder cumin powder mustard seeds powder aduga salt taste ki matung ina aduga ginger hand crush tauba 1.5 tablespoons mung hapchale khangda spices kaisiga nganuga pulapna 2 to 3 minutes muk saute tau khisi red potato ani muk khang da hape tej pata bay leaf se karam kanda ai husband na shok to da hap khi bano ai u hodare makhum khum jalaga nganu je mundri bhau thonga se off camera da singju suna ba semuge aina somna singju semingai da ai husband na nganu je mulle na phadigom hapaga gas muthat lairame hinjang se lauthara matung da khoi lunch chana ba sem sarage haurani ngasi gi nganu thong base nam nap lara ma hi chu kya yaw da ba steam pumpkin aduga ege mandatory oi ba singju thamboga kobi ga singju ngasi de khoi lunch timing se thina thengdo khre 4 pm da ne khoi ngasi lunch chari se snow gi video mate ama ema pana number chalu bagi lunch ta ba da ngasi di thengdo khre haure nganu thong ba su haure singju su haure aduga steam pumpkin su haukre
Chak chaba loire, Girish magi assignment complete taunaba couch ta leiri, magi school gi Chromebook seasonary. Somdana eyelash magi cartoon cinema. Kanna yengi, aina thabak loisali. Ngasidi evening and night Sunday ice rain ta doini na mapande am dangerous oi thokpa ingzor engge ingbani na room heater thare phaisup suppe aduga imai cha se cartoon cinema yeng mina dorene TV sidi ai chanu pa thombagi ne cinema ga amta yeng phangde day and night mai cartoon na adudi imai cha khoi cinema pulam na yeng minarage mathangi video da muk thengnarasi bye bye and take care